Moj prvi video. Danas igramo Clash Royale. Igrat ćemo Clan Battle Chest. Mi smo već odigrali pa nisam to snimio, ne znam zašto. Ja sam tu bio treći, imao sam 15,5. Igramo tu sa našim drugarom Stefan Kraljem. Pozdrav za njega i ceo naš klan. Pa da krenemo. Stefa. Ajde Stef. Nadam sam da je on. On jest, ajde. Idemo princezu. Tebe. Ajde ti. Ili Kristina. Ne znam da se izgovara. Naš wizard. Ja idem. Ja se nadam da nema. Mislim da ovo ne znam. Ode. Ospir. Super. Da, Clan Battle Chest sam dobio 3 dolara. I kao, da, mislim ne dobio. Sam svijem to tražio da mi kaže to. Ali isporučio samo 2. Battle Chest sam dobio i cijelo vreme pre 4 dana. Idemo Barberinu. Pa, Asizat. Ja. Da, ništa. Ništa više. I gledajte mi se na kanal slobodno, to mi se nekako, a možda se da pričam. Lajkujte ovaj video, šerite da li stigli do 100 subscribera, nadam se da to neće. Ako ne možemo da ništa, da mislim samo pobjedim. Ja. Imam samo 2 minuta i eto već pobjeda. Heheha. Ja da vam pokažem moj deck. Eto ga moj deck. Samo sam umjesto Ice Spirita stavio ovaj. Umjesto Knighta sam stavio Ice Spirita. I ceo deck se promenio. Evo na level 9 vidite. Idemo u drugu. Ajde Stefan. Ajde, nema da kočiš. Stef. Ajde, bereš da kočiš. Ne stavljaju 4 dana. Ajde. Hoćeš ili nećeš? Ajde. Ništa ima opet. Evo ga. Idemo još jedan battle. Pa, možda idemo još s nekim friendsom. Idemo je Spirit. Wizard. Ništa više. Eto. Da, slave. Idemo da Barberi Wizard. Sad da. 2 Wizard. Super. Šta, joj. Tako kad krenem u borbu ili pobeđujemo, uvijek mi zakuću internet. Još sam stabilan. I ne znam da. Sisa. Mislim da je ovdje pobjeda. Ne. To je to.
Haha. Pogažem koje karte imam. Princesa iz Wizard, rekao sam. Inferno. Ovaj kurac Graveyard. Sparkling level 2, ali ne koristim. Nema ništa. Idemo s nekim friendsom. Imamo onako to. Neki bilo tamo je to. I on ima kanal, svi se su obeti njegov kanal. Izvinite što tako pričam, ali ja sam takav miran. Mirne... nije građe, nego... to kurac sad ovo priča. Ajde još jedan. A završavamo... Evo. Stefo. Luljak. Ja sam spavner ovih poruka. Šta? Šta je? Nažalost ne mislim vidjeti. Wow. Ja sad idem na njih. Thanks. Učinio se nam osobicu. Ovdje njemu koje. Možda ovdje 3. Ne hoće? Mislim da hoće. Hoće, good game. Mislim da je ono najkraći battle. Bilo je baš brzo, možda da 20 sekundi. Kako brz battle.